Pakai Anjon Kiphu iti phana anakibola ipizia anakibola ham ti hi kaga sei do nomin hi ilahin Matthew bung som ni legu mama chang som le sagi na chun chuin chal solo chang la kut ni masanin asei zui te jisu henga ngun kalchu kut na ne na ding hoi kom gong levan na lungham ativin hi atin achuti ale Good Friday itiu hi Israel sa te kalchu kut to khun kitu ahin kalchu kut kiti hi iti lai pha na anakimanga ham itila Israel sa ten Egypt gam ada ha diu zana chu hi chi kalchu kut hi kimanga hin kel ngoi khat akitha diu ahon min theilo diu asung a kho diu ama ho chun hi chi kel sa chu mei panga asa min tho diu hi tiang le chun ama hon an che kha to chi to hi chi kel sa chu din puma ane diu hi athisan chu akot chung lai ta wa akot bingu wa anu diu hin hi chi ni zan tiang le chun pakai wan te len thisan kinuna in chu akal chu ding akinu lo na ina chu lu na acha pau ping masapen atha ding ti na hin hi chi ni zana chama hon hi chi sa cho ne diu hin an che kha to chi to ame diu hi aji chu chi ni zan chu Israel cha te Egypt ga ma ko na kilha ong ni zan cho hi ya chu kal chu kut kiti a hin he hi banga chu paka Yesu Christian jong Calvary cross a athi ding ko na Calvary cross a athi ding ko na hi ipitiam tial hen kalchu kut sa a hi ama ki that ding hi ta kalchu kut sa a van noi chon se na that do a na dinga chu Jesus Christ ama ta chu kalchu kut sa ki that ding hi ta ne hi chi kalchu kut sa ama ki that ding a hi zi chun asei zui ho to hi chi an kong chone win sa zaw lovin ama in anane I Bible chun chang la alan a he bal balin a sei zui ho pen hi chi kata sa nang ho adinga kipi chu hi keima nei gel do jing na dingun bolun atin sei zui ho chu an ho pi tan hin tuna hi ga sei do nom chu I Bible wa hi ade de a hilaya Matthew in a sei a he bal balin ti hi Jesus Christa ta sa a ong lai behela kize ma a ong lai behela kize ma aphe ahilo avun ki khen lewa kize ma minaga mu thehila aphe jong hi hal hala leng thajing ding hin hi chan gya kize ma mel sita chu a hin ya chu hita banga chu kalchu kut sa chu ipiham tia len pakai sun kata sa hi hita banga hung ki bol diu hi chi ke he bal banga ke he bal ding hi na hon na ne diu hita ati hin kain ko te ho tunia hi vel chun pakai pathin in eilung se na ho hi atha ba gel do divin pakai min ka hin te min hi ama in akizep lai jin zong anai atipoi linglu khu akhu lai win zong anai atipoi akhot thingkila ki lai win zong anai atipoi ana tinga ki sunin zong anai atipoi atung tun akize ma hal hala aphele vozo se alen tha lai win zong anai atiponi ipi bolinem ka so pite ho la sim patsun alung thima nang na hi ati hin tunia hi Lettinlal kitipa hu hing ahung chan ding ti hi agel hale atho zo mobile be se nenten ya chi pi ham ti al hin ama ke thi khela Lettinlal thi khela tho khela cha tho ahung hing do ding ti ho agel tingal ama thu nam ha ho zo se chu a hai mil zi hitan hi ya chu ipsiam tial hin sei zui ho ko ma chu chang la ka he bal banga he kata sa hi ki he bal ding nang ho zo se ne ding nang ho a dinga ki pi hi ta ton so na dam na diu hi ati ki la win ne win ati
a hoi lai ta chun gel do na dinga kipi ham ti alen nangin keima nei gel do na dingun pakai zin e ho e chu na in ata sa ke bal bal bang hin ke balin e ho e pi ve ti heta kain ko te ho ahila nangin zong pakai za dinga ichana na pan ding ham ve te mo na luchang ana zong le ipi na se je ka luchang ana wale na ti si na kap lu ji ahi wangin pakai Jesu Christa ki je ma chun alu thi linglu khu pe lai wa ji pi se zong ka luchang ana wale athi po ni ke khat hilawa pakai e zep naw ana wal tai katung tu nei zep naw he na wale koi poi pe naw he na wale vetemo chila set khum zong le set khum thu lo a ho set zong le ho set thu lo pakai dei ngai lu dan he la sim pa in la sanu in ngai lu na khon te ati banga cho a khon ge za e ngai lu cho hi chi pakai milung set na hi a chu tu ne a zong he nangin ina lo ding ham pakai anjon bol tiang lahin nangin chang ha na kila pastor pa ne hin hop ma chang ha na kila na ne khun pakai ke zong kata sa hi ke bal ding hi zong le nang bon ta sa ke bal bala nei pe le hi ta bang ding chu le ke zong pakai thi chan ke hi zong le nanga dinga ka pan ding he ta ikitep naw hi ti hi tuni pha na na su mil lo dingin pakai minin ka hin te min hi abana chi pi sei kinam tial khon jong chala na thangwa jovin ati cho na bon chan donun thisana ke tep na tha hi tikita chala Old Testament chun ki thoi dam kum an ti jivin kum khat la khat ve hi kel ngoi thisan them pu chung nung in an choi jin mun theng chung nung a chen aga the ji in Israel cha te chon set na chu kum khat la khat ve ngai damin an ji in ahi wangin pakai Jesu Christa hong thinin athisanin aman van ko hongin akichayin van dan thum ge na chen mi chon se nang le ke ya dinga ngai dam na ga thumin hi tunin so pite ho la sim pan thisan lu van ko de hon pe ati kel ngoi thisanin kum khana dinga bo chon se an khu khum ji hin pakai Jesu Christa thisan hin ton so na dinga ngai dam e chan wa van ko de hon pe otai pathin thang wan hen tunin sei zui hon hi chi kal chu ku pakai anjon anabolwa lo pi ta hi chi an anane over pakai Jesu to anaki khen o heta ne tunin zong pakai Jesu Christa ngai lut na pakai Jesu Christa mi happy na pakai Jesu Christa milung se na tunia he atha be anagel do ke na hi chi hin agel do zan lung zin Zion in dan sunga pakai zin ata sa ho me athisan ho me nei gel do jing na ding in bolu na ti ta la sem pa na sei banga cho hi chi pakai to ikitima naw pakai nanga dinga ka hin ding a hi ti ikigel ha naw hi ti hi tunia na su min lo ding in pakai minin ka hin te min hi so pite ho Bible chuni PSM tila chuina man la asa jovuna po nun oli molama chi tawin hi so pite ho pakai anjon ane chai vuna ma ho jong oli molanga chi tawin get simani hon azon tawin hi get simani hon azon win get simani hona pakai ama achang se na tawin e pha na chun sipai ho hongin ahong man tawin hi sei zui ho zong adal hagam tawin azam gam tawin pitor kisan zong azam tan adal hagam tan achai nan Jesu achang hetan hi mi hon Jesu adal hagam te nangin zong nadal ha ding ham tu chung dammo ve sit ja hi Jesu Christa nadal ha ding ham keiwang pakai zin ei ngai lut na ho he ka gel ji te nga hala midangin Jesu dal ha zong la ka dal ha ngam poi ka ti hin tunin zong so pite ho tu za na hin pakai Jesu Christa atho gen thei dan pakai anjon abol chaya get smani ho na he pa hi thei le hi chi khoni ke a konin chon mangin tia taw lun jeng he
khi chỉ tao na ho zong hi ul thi san ge ya lung chút chút na tao zenga thuan chai na hi thelo di pha na pakai nang ma thu hi hen ti pakai ko ma anaki pelu e ta hi so pite ho tu ni in tha ben gel do ken hoten pakai jin na ngai lu na ho tha ben gel do ken lang pakaya dinga pan lan ti hi tu ni pha na ka sei do nom hi